Ovo je drugo. Kao Žigić protiv. Još jedan Milner. Pogrešan njegov pas, lepo Marin ka Pavkovu. Pavkov. Pavkov i dalje. Pavkov. Pavkov. Pavkov! Pavkov 2:0! 2:0 vodi Zvezda. Kakav gol Milana Pavkova! Nikako nije jasno šta se dešava. Znam li jebaše na Srbu. Možda ne Bakara ne vara, ne veze. Otkosio sam. 22. pa 29. minut. Pavkov je za 7 minuta postigao 2 gola. Pogledajte ovaj. Ovde se izborio sa Wijnaldumom. I kada je malo ko to očekivao, uspeo da šutira i snažno i precizno. Nemoćan reprezentativac Brazila, Alisson. Zvezda Liverpool 2:0. Letite šut. Kakav gol Pavkova, kakav gol Pavkova.